Hello, bahaye ikaze kuri Piscines Essence, abantu bashasha bahaye ikaze mperuka turi mu 18 twageze 20. Yes, nari mbakumbuye maze igihe kinini akazi kaba kantware kandi murabizi ko nkora ama wigs bivuze ngo murimo kugura, which is so great. Thank you so much. So uyu munsi mazana iyindi video yo gusa neza, murabizi ko hano dusa neza, we are glow getters. Mfite umusatsi wa naturel nakoze mu sister locks, murabona ukuntu dusa. So amavuta agiye kubereka ni amavuta atagurwa 5,000, donc yose agurwa munsi 5,000, 3,500, 2,500, 2,000. Yeah, harimo ayo mu musatsi nayo ku ruhu. Ndahera rero ku mavuta yo ku ruhu kubera ko nyine umusatsi se ntabwo wawugira udafite uruhu rusa neza. Mu maso nabwiye ko nisiga amavuta yitwa CeraVe kubera ko uruhu rwanjye rugira ibiheri, ariko ku mubiri kugira ngo uruhu rwo ku mubiri handi hano hose rube rusa n'urwo mu maso, bivuze ngo ngomba kuba nisiga amavuta meza. Amavuta ndimo kwisiga rero muri no minsi yitwa Honey and Butter. Nayisize guhera kwa gatandatu kugeza uyu munsi, urumva harimo amezi hafi 3 nisiga, ni meza ndayakunda bikabije. Nayoherejwe na brand yitwa Mikala. Harimo na za shampoo na conditioner, bagira amavuta meza y'imisatsi, ay'uruhu. Aya rero n'ay'uruhu, aya y'ubwoko bwose bw'uruhu, waba ufite uruhu rw'amavuta, uruhu rwumye cyangwa se rufite ukundi rumeze, aya mavuta aragukorera. Ni ukuvuga ngo nta kibazo na kimwe ateye. Nashyizemo glycerine yindi ya Morap. Aya mavuta agura 2,500. Ntuyabone gutya ngo nuko yoroshye, nuko nashyizemo glycerine nyinshi, ariko umva ni neza. Noneho ukuntu ahumura ni bya mbere. Niyo ndi kwisiga muri no minsi pe, maze amezi 3 nyisiga. Murabizi ko ntajya mbereka amavuta ntajya nakoresha. Niyo mpamvu akenshi ntinda gukora video kuko sinajyamo mbabeshya ngo naguze aya mavuta nakoresheje kandi ntayakoresheje. Iyo brand yanyohereje ndabanza nka testinga, nabona ari meza nkayabasangiza. Andi mavuta rero navuga kwisiga ni Movit. Murabizi ko ntajya mbaho ntafite gikotori. Gikotori ni nziza, hagiye habakonje ugahita wisiga agakotori kawe umaze gukaraba. Nyine ni amavuta meza pe. Movit wasiga umwana, hano turayakoresha cyane, yaba njyewe yaba umwana wanjye turayakoresha cyane, ahumura neza, agura 2,000 kandi pe. Umuntu utazi Movit yagerageza ushaka amavuta yo y'igikotori akoresha. So Movit nayo ni nziza pe, urabona ko yose ndagushira, ntabwo njya mbabwira amavuta pe nakoresha. So aya ni mavuta akomeye. Iyo narinze no gukora aka video kugira ngo mubone uburyo nyakoresha, kuko umuntu wese ufite umusatsi abangamirwa n'imvuvu. Umuntu wese usutse abashaka kugira ibisuko nyine bikeye bidafite imvuvu. Aya mavuta rero ni amavuta avura imvuvu, yitwa Mikala Anti Dandruff, nayo na Mikala. Aya naya akorerwa mu ruganda rumwe, ndabashyiraho nimero zabo. Aya mavuta ni meza. Ngiye kubashyiraho clip y'ukuntu Karina yakoresheje mu musatsi mbere yuko nsokoza, kugira ngo murebe uburyo nyakoresha. Turagaruka nyuma y'iyo clip. Aya ni amavuta nkoresha y'imvuvu, avura imvuvu. Umusatsi wanjye nawo ukozemo sister locks. So nayasize deja, ndagira ngo mbereke nyine ukuntu yasiga. D'abord urabona ukuntu ameze, ni crème. Tandukana n'ibikotori, kuko amavuta y'ibikotori afunga tuno twenge two mu mutwe, agatuma tuno twenge imisatsi kuriramo, agatuma imisatsi aho gukira imvuvu nyine zirashira, ariko umusatsi ukajya upfuka, ukajya ubona upfukira mu muzi. Aya mavuta ya Mikala rero ni meza pe, kandi aboneka ahantu hose muri Kigali. Namaze kuyasigamo, uko najya mbere ukuntu uyasigamo, ko yaba ari crème mu mwanya muto araba yagiyemo neza hose, kandi
imvuvu zigakira pe, uzagerageza uzambwira. Ku bantu bafite amameshe, ibisuko bitandukanye, abantu bambara wigs, mwabibonye rero ko aya mavuta ya anti dandruff Micala ari meza cyane. Nukuri hari amavuta menshi bakubwira ngo avura imvuvu ariko ugasanga ahubwo agutera umwanda mu musatsi, noneho ugasanga ntago, noneho ngiye naravuze ati wenda aya mavuta wabona ari yakorera gusa, reka nyahe n'undi muntu yagerageza, nyahereza umuntu arayakoresha nyuma y'icyumweru, noneho yari afite za mvuvu zikabije mu bisuko bye. Nyuma y'icyumweru yanyetse umusatsi ndumirwa, nta mvuvu zirukamo, ukeye wagira ngo yaraye yisukishije. Rero abantu mufite ibisuko, abantu mwambara wigs, mufite ibituta, murabona ko nanjye imisatsi yanjye nyifungamo ibituta iyo ngiye kuryama cyangwa se iyo nambariraho wig. Aya mavuta anti dandruff ni meza cyane. So dukomereze kuri gel ya Micala. Micala nyine baranitesheje bambaye ibintu byinshi, nzabibereka mu wundi munsi, ariko uyu munsi nashaka kubereka nyine amavuta yabo. Ni gutya rero gel imeze, ushaka kuyikoresha ukora baby hair, ushaka kuyikoresha nkanjye, nzabereka insokozo nyinshi nkoresha muri gel mu misatsi yanjye. Abantu bakunda gufunga udushinyo, iyi gel ifata umusatsi n'iminsi 2 yashira kandi itakwanduje imisatsi. Murabizi izindi gel hari igihe gutera ibintu bimeze nk'imvuvu, utandukana nabyo. Ikoresha gel ya Micala nayo nyikoresheje igihe kinini kuva babimpaye, mpamaye ibintu byinshi, nzabereka ama shampoo, conditioner, nzabereka iyindi video irimo ibintu byose nkoresha, ariko umunsi naje kwereka amavuta nyine 5 wagira ukaba yose nta namwe agura 5,000, ukaba ufite amavuta meza. Ino gel igura 3,000 cyangwa 2,500 ndabashyiraho ibiciro. Ukaba nyine ufite amavuta meza wisiga, ufite umusatsi usa neza, ufite uruhu rusa neza kandi udahendwa, kubera ko ntago ari gusa neza, ntago bisaba ngo ubuhendwa, bisaba ngo ubuzi ibintu byiza aho bibera. So ikurikira Piscine Essence, Piscine M nahinduye izina rya channel yanjye, ariko nyine iyo ukurikira hano iyi channel ngewe mbereka ibintu byiza kandi bihendutse, ko mba nabikoresheje nkareba uburyo bikora, nkanamarana iminsi. Iyo brand impaye amavuta ndabanza nkayagerageza pe, nabona ko ari meza nkabona kuyabereka. So yeah, iyi amavuta ya 4. Amavuta ya 5 ni Micala Hair Food, n'amavuta y'umusatsi asanzwe. Murabona ukuntu atashize nyine akoresheje make kandi nyamaranye iminsi, kubera yoroshye umusatsi pe. Nayo bwa buryo yoroshye nyine, hari ukuntu wisiga ikoto ukumva ibisatsi yafatiranye iranduye. Oya aya n'amavuta meza wisiga, noneho ukuntu ahumura biteye ubwoba. Ntabwo nshaka kwica insokozo yanjye, ariko niyo nakoresheje kare maze kwisiga y'imvuvu, mpita nyasiga mu misatsi hanyuma ndagusokoza, umva n'amavuta y'umusatsi meza pe. So murabizi ko buri gihe rero mbaha aka bonus, naberetse amavuta 5 ariyo Movit, ayanga y'uruhu, honey and butter akozwe na Micala, hari gel ya Micala, hari hair food ya Micala, and then na anti dandruff. Aya mavuta akiza imvuvu, urabona ko ari 5. Yeah. Ndimo gupozinga ngo nse kubona thumbnail. Yes. So ndaba bonus, akarabiro kaje kaguye. Bonus ni labero yitwa Luna, na karabero keza kagura 200 muri Good Life. Ntago ari ngombwa ko ibintu byose biguhenda. Iyi labero ni nziza pe, murabona ko nari ndende gushiramo, kubera ko ndayikoresheje hashize ukwezi nyikoresha. Mbere nakoreshaga Bepantene igura 10,000. Hari igihe uba udafite ibyo 10,000 kandi ugiye ikibazo cy'iminwa yuma, ko iminwa yanjye ntago ari nk'isanzwe nyine irumiye, nta isize ikintu, maybe niba arakora ntago mbizi, ntago nzi impamvu. So hari amarabero yandi nyine ahenze yo muri pharmacie za Sebamed, za Bepantene n'izindi, ariko ushaka udafite amafaranga 2,000, iyi labero uzayikoresha uzambwira ni nziza pe.
iba muri Good Life ni iduka riri Kicukiro Sonatube muri etage ya Silverback, cyangwa se Musanze naho hari Good Life neza mu mujyi. Bajya amavuta menshi n'ibintu byose, karakarabero ku bibiri byawe, ukagira iminwa isa neza. Kirazira kugira iminwa ifite umwera. Ngewe mbonye umuntu afite iminwa yumye mpita ntekereza ubungubu akuyemo nk'inkweto none y'ibirenge bye byaba bimeze gute? Cyangwa ahantu nyine niba iminwa iba mu maso uvuga bose akakureba yumye, tekereza noneho nk'ahantu nkuyemo nk'ishati yaba ari umwera gusa. So tujye dusa neza, nibyo mpora mbashishikariza, kandi gusa neza tudahenzwe, tukagira uruhu rwiza. Urabona ko nk'uruhu rwanjye ruba rusa hose ntahenzwe kandi nkoresheje ibintu byiza. Mikala rero ndabashimira cyane ko bansponsorinze iyi video n'izindi zizaza. Ni uruganda rwiza, ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kubamamariza gusa. Njyewe iyo abantu bamaye ibintu ndabaza nkabikoresha kandi ko ari byiza. Mugure amavuta ya Mikala, mugure shampoo nziza za Mikala. Nzabereka uburyo noga mu mutwe nkoresheje no shampoo. Hari ibindi bintu ntabashije gukoresha bitewe nka detangler ntabwo nayikoresha kubera ko ntabwo nkeneye kudetanglinga gusobanura imisatsi yanjye, ariko ni amavuta meza. Murakoze cyane rero, mukore subscribe tugere ku 30, 40, 100 n'ibindi. Thank you, ndabakunda cyane. Bye.